Taumi singa se asum bagi dapat lantai ni riba lani ngakane power control tahu apa disembing saja na tahu roda bani hana Governor Nazma itu lana pondok rei. Center ni baton taruk tabagi ngarang Delhi da economic blockade di matangda UNC ga wari sana berseru ya ngam kita bani hana Chief Minister ibu bina pondok rei. UNC na blockade tahu ber miyam na wahan bagi bauta santi wari sana ber jumlah ni hana hana di Chief Minister risang kasi bagi pondok rei. Thau sana thang na ba mati nong mati sang rupi ya berapa kai polam singku bagari cani yang kai rom ngasi ateng impal yorok lagani amasung Assembly Secretary Committee Officer low bada MLA Minister sing mari mata ngap loram lehana thangoi ban Assembly Constituency ke MLA KH join kisan maral sirak le Mayam khurumjari adom ni yengbir bes impact news ni ayokram somendro na hojek pungja asaphaw gi maroi pausing miyam de pijari Manipuri Governor Nazma Habtulana lamdam asida leriba press singna press ki oibai kai khumna bamde ithaudang adu ngakna satkani haibagi thajaba thamkre ngasi Department of Information and Public Relations Manipur na sinduna ahanba Manipur Rifles pangthokpa National Press Decam one day workshop on reporting from conflict area a challenge to media gi thauramda wafam asti phongdokibani thauramada Governor Nazma na makataraduna asumagi damag achauba lal ama changsileba pawmi singna thaudok ama thokpada mai kai ani maki achuma paw pi batai miyamna paw pi deba print ama electronic media singna miyamna paw pi baga loinana ahongba ma purakna bagi yamna sakti leba khulai ama su oire miyam gi oiba opinion purakpa ngamlabasu paw pi ba matamda media sing lana paw pi sil loidabane paw bu control tawba ma de semin chargin ba taw roidabane haiba wafam thamki thawrmadu saruk yaki ba Chief Minister Okram Ibobi singna lamdam sidade media sing gi thawdang ase hena chawi lamdam sigi chawkhat thawrang gi lamda anob innovative ideas sing ningthina miyam da khanghanduna ahongba Manipur ma purakani haiba gi thajai hana phongdoki thawrmadu gi manung chana editor ma yauna pawmi nipa and Manipur State Journalist Award khuchinaki Haksel Science and Technology National Integration chingba hiram nipanda Pau ibagi damak award sing ase khangatlaba award singda Governor Nazmana yenthoki khusina kiba award sing aduda sela musung sakang se amamam yauri National Press Day gi thorum pangthokpa loraba matung reporting from conflict area a challenge to media haibhira masida nong gi workshop amse pangthoki workshop adu Impact TV gi editor in chief Yumnam Rupert Chandrana reporting from conflict area a challenge to media haibhira masida che pathoki loina workshop adu gi moderator na amju gi president waramba veteran journalist AK Sanatun oiki Press or journalism is often said to be the fourth pillar of our democracy. The media has a very crucial role to help in finding an effective solution to prevent conflicts and even mitigate conflict situations through objective, well-researched and honest reporting that reflect the views of all sides of the problem. Press na tungan ba khetna ba issue kayada miyang ni pukning olhan bada asoba thodang lori bani issue kayada amadi maduda thodang lori ba miyoi kaya gi maramda asumba amadi khan sanana paudamba si mapung pharba amadi daita leiba media gi magunni haidana mayam punamangna singthanari bani Chief Minister Ibob Singna ngarang Delhi the United Naga Council ki economic blockade ki matangda UNC Center amasung Manipur government ki maikai ahum gi mifam the center na official oiba invitation piraktabadagi saruk yab ngam kidabani hana phongdorokli ngasi ahanba Manipur Rifles ki banquet hall da National Press Day gi thorom yob loraba matung tholak pada pawmi singna hangbu waham gi pawkumoina piram ki bani Pawmi singna makatana UNC bu unlawful organization hana lauthokatra hangbada Chief Minister Ibobina hojik phawbu ki oina de lauthokpo ki wafam leitre hiramasi ki matangda kupna khanari hana phongdoklamki That step is not yet taken any concrete decision. We will look into what shall we take next step. At the moment we are trying to bring all the Ascension communities either of this national highway. This is our first priority. That is easily we can say anything, but when it come into practical, it's not an easy thing.
actually they are not inviting to us officially. So that's why we could not attend that meeting. Opposition always will say like that, but ground reality, whether they know or not, that is let the people decide. United Naga Council na blockade tawduna miyam na wahan bagi mahuta santi gi wari sanaduna yana upworkna na hotna bana hena chumgani hana hana gi chief minister Visang Kasing na fongdokrei wafam asinga chi Manipur Press Club ta pangthokiba lairik phombu thorom amada magna fongdokibani magna makha taraduna blockade asina lamdama sig miyam kham thengna wahalle maram asina phuru masel gi marakta khana saina bagi wakhalol thadokduna nungsi sanan leib matam yaure fongdoki blockade bun lale khoi nungsi jana bagi wang tawduna yak na bagi on chana ra ashi woi roi tok piu habne ate hojima khoi shu ngai dra ga chaprak chat kanu government ka bhajan ta na ga bhab ta na loishna ba to piu hain hari bisin mi ge bijar ngai lai ho de khoi ron tawdina manipur ge mi she khoi mi she nungsi na ba yamwat kra ma she thing na ba to Blockade manungda thaw amadi san thakna gi pot chai pu gari chani yang khairom ngasi atheng bad impal yorok lagani impact news na phangu pawda petrol diesel amadi pot chai pu gari singadu ngasi silchar dik impal tamna escort ka loina sanglak ki bane sanglak kriba gari singadu nifu na petrol amsung diesel gine loina sani taramana pot chai pu gari singni pawasina phangba phawda gari singadu Tamilung district ki none lanthokre impal tamna adumak thousand lak lagani hari Assembly Secretariat की Committee Officer लौबदा MLA Minister सिंह मरी मतांगा त लौरम लेहना थांगमय बन Assembly Constituency की MLA KH Joy किशन मराल सिरकली लोइनन Assembly Secretariat की Committee Officer लौब यावना तोंगान तोंगान मथबक लौबदा तौरिब आरान सिंह से अथुब मतमदा गवर्नमेंट की माइकई दगे सेंगदोरक्तुना नौना रिक्रूटमेंट तौद्रबदि खोंजंग संगसिलगनि हानसु ngasi नितापा चुथेक लैबा BJP Manipur Pradesh की ऑफिस त पाउमी सिंह उनाबा मन जोय किशन फोंगदोखरे मा नमखा ताना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिप्यूटी डायरेक्टर लौबदसु विभाग तौगनि हाइबता नतना हारिबा पोस्ट असिगी एडवर्टाइजमेंट ओइना मीडिया की थोंग सुबनगी हप्ता अमख खाबलेबा सिना ताकपदे अरोन मखरा तौरे ताकपनि फोंगदोखी लोनन सोशल वेलफेयर की मखादा अंगनवाड़ी सुपरवाइजर लौबदसु नियम की मतुंग इन सही तरह एक्सपीरियंस लैरबा कैंडिडेट खनबगी महुता नियम की वांगमदा मिनिस्टर मगी मरी मता ओइना हाप लेहन जोय किशन मराल सी की कौरीब थबक सिंह से नेपोटिज्म मोंगदा मरी मता ngakta thabak haple haibagi wathok achowa ma lakle appointment tawdna result thokraba mioi taret ase maki maming amasung maki address pbu praja ki samam na base haduna che ama assembly secretary ta ijakre adu huji phoba answer fangri scheduled tribe ki kota anisi cabinet minister amagi macha nupi khalli adu atop amana congress ki mla amagi macha nupi khalli aduga general gi Singasina, Honorable Chief Minister gi Manau Nupa gi Macha Nupi ama khalli, Honorable Speaker gi Manau Nupa thokpagi nupi ama khalli, atopa Cabinet Minister amagi Mase Nupa khalli haiba wapam ama laki. Nepotism chathaba aranba mongda thabak tawbudi ko chungya yaroi BJP Manipur Pradesh na matam punamakta thingani था खर की मतुंगदा असेंबली इलेक्शन लाकदरोब मतम सिदा इंग्लिश सिंगनि तरामाथोइदा तौखिबगुम सब मानब थवंगदा मदि चप मानब हिरमदा इकोनॉमिक ब्लॉकेड सथरकली मरमदन हौजिक सथरबे इकोनॉमिक ब्लॉकेड असे कांग्रेस पार्टी ने सानब इलेक्शन स्ट्रेटजी ओइबनिना हौकेब निमित कयानी असे मियाम खम थेंगा वारसनु हाइदुना मणिपुर लेंगा न तुमिना खंगसिन उसिनदना लैथोखिबनि हाइना लोन थिंखरबा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की स्टैंडिंग कमिटी की कोऑर्डिनेटर क्योंयांग मंगांग न थोप चेरोल अमदा मराल सिरकली कांग्रेस पार्टी ना इलेक्शन में आदा थबक लो अमदी नेशनल हाईवे इकोनॉमिक ब्लॉकेड पांगथोक हलगा तंपा की हीरो साब हाइब अनी असी ममांग थक की सथरकलब इलेक्शन स्ट्रेटेजी नि हाइना मखाताना मराल सिरकली हौजिक चंगसिलिबा सदर हिल्स की वाथोक असिदा कांग्रेस पार्टी अमदी इकोनॉमिक ब्लॉकेड चंगसिलिबा लुफ अनिमकी लौतुन थौसिल ने मरमदन मणिपुर मियाम न काउंटर इकोनॉमिक ब्लॉकेड सथबगी महुता लेंगाक असिदा ओनचिनुन सबसाना थेंगमिनब मतम यौरे अमदी मणिपुर की लैरिबा लुफ खुदिमनसु हिरम असिदा तुमिन लेसिनफम थोक दे हाइना सेरोल असिदा मखा तारकली
Manipur National Highway Singda United Naga Council Economic Blockade Tausin Kibatagi Lamdam Sida Portsai Mamal Wankalakpa Madi Petrol Diesel Panglak Gari Vara Hengalakpada Mairo Sinamai Tamat Pada Kudong Sadaba Mayok Narehana all Manipur Students Union Sinduna all Lambul and the Leba TZ Girls Higher Secondary School Dagi Rally Machat Kray Ngasiki Rally do TZ Girls Higher Secondary School CC Higher Secondary School Madi Anand Singh Higher Secondary School Gi Mairo Singh Sarugyaki Rally adu sat pa hogalak pada police personnel sing na thinki adu mahiro sing aduna ngangna badagi tung da rally adu chalan ki rally adu wahim gom lekai rom da lak lak bazar bun phau duna TG school da amuk halak tuna loisin ki matam khara gi mamang da economic blockade tawdringi mamang da aikoi satra mom da lawramba paisa dagi hujik bara double henkalak badagi mahiro sing na aikoi haurakpa ihongni aikoi masi UNC amadi Manipur government na taraina lofam thokte chana thaknaba marang kaina lejartraba matamda Manipur government na security arrangement tawraga aikoi pochai pusalaknaba honari habase aikoi swang ajningde karigumba hojik chathariba economic blockade ase karigumba achu matamda handoktaba taragadi school college sing chatra sing adagi CSO sing khusam naraga khogi akan ba khongjang kyama changchinaba khoi step lawrakani Democratic Students Alliance of Manipur Desamna Apun Idai Park Mahiroi Sinpang Loop Aims ka kusam na dunang si BJP head office ta thomjin duna blockade handok kanan ba demand taukre Desam of the Aims ki members sing amadi tongan bi school Mahiroi sing na kai sampat lebe Desam ki office ta pull batung da netai pa chutek leba BJP ki head office tamna lak tuna thomjin ki BJP office ki get lebe security sing na Mahiroi sing adu thatuna thamki ba loina na Mahiroi khara BJP Manipur Pradesh ki luching ba sing da memorandum pi bachanghan ki memorandum aduda National Highway sing matam supagi oina ayat pa apan ba yaudana sathok chasin yahan na ba National Highway 37 center ki miyeng sangba ngai bagi mahuta athu matam da semjin na ba hona bana chingba wafam kaya yauri United Naga Council na kaukiba economic blockade po yanin da fongdok na thamai ban United Club TUC na sanction kiba counter blockade ngasi ka thana numit mangani sukre ngasi mangani sub numita thamai ban apun ba club singi apex body ama oir ba TUC gi volunteer sing na imphal ga sing lom na sakhi ka gari sing kham duna drive sa thaki ngasi ga drive adu da singi mafam sing da pusin na hona rama yam laba sana thak na polam sing fagat ki fagal bo polam sing thamai ban college geta government lepa mamal da miyam da fangan ki loina na polam sing yon bada panglak pa sales sing ado mapu da sinaki Kanglaipa Commercial Affairs Association Kakwana ngarang phagal ki basana thakna polam sing government lepa mamal da ngase khwaraman kaitel yenthokre panmayai UN sina kaukiba economic blockade asigi khudong sab lorga yoningba mamal da yolamba sana thakna polam sing kakwana phagal ki bani ipsa amsum KSA apun apex body asina phagal ki polam sing manungda alu bag kuntra KG amamam da lupa kun piduna mioi amamam da KG ani ngasi yenthok pa hauki bani blockade asina maram oiraga sana thakna polam sing mamal wangkhat ki padana tana dukan sing da phangnarak tabadagi masing yam lobum yam na polam sing ado launa ho na lakna ki Impal ki kaithal manungda grocery ki dukan hangliba singna nongmada sangdraba yadra polam sing laitrabasu dukan thong lonchin ba yaroi dukan da ladibu polam sing stock position amasung yongada ba mamal sing iduna dukan mamangda thiat kadabani hana impal manung grocery ki dukan hangliba singda CAFNPD amasung works minister Birena chair lawdrama ki office chamber da pangthokiba mifam amada dukan mapu singda khangan khre hana CAFNPD ki commissioner ki chair wala mana khangalakli loina dukan amatana United Naga Council na sathari economic blockade asigi khudong sab lawduna port ki mamal hengan na hotna roidabani amasung hiramasda lenga kasina akan miyeng sangani hana su zero lasina section 1 thamlakli Kangla Gram Panchayat ki manung chanba khurai angom lekai part 1 amadi 2 gi job card holder singna English singani tarawam doi dagi tarataruk fabu khusumal pithok pi haiduna Infal is ki DC da memorandum ama pisin kre AMDC na luching dun pisin ki ba memorandum aduda fangdriba khusumal sing pithok pi khusumal matpi kiba mio singi matakta action lokot pi haiba wapam sing yauri memorandum aduda Swachh Bharat mission Manipur ki makhada angom lekai part 1 amadi 2 gi saga da sanitary latrine sing hausi phabu sadri sing athu thamda sabin na ba khongthang lokot pi haina su taksin bo wafam yauri
Manipur Police ke sam kunmanga suba mapok kumon bu sahi amasung na palan taubu ki thaurum ga mari lenana sangai bu kanan na pandam da miyam bu hena bap tan na gi pandam ga loina na moirang lamkhai da gi Manipur ki chief secretary o na bi sor na cycle rally am lam thakre cycle rally ado kaibal lamjau phoebi community hall gi lampak loisin ki loina na ngasi lam tha gi thaurum da Manipur Police ki DGP LM Khokte chief conservator of forest PN Prasad amadi Manipur Police ki makok thongbu official sing su saruk yaki thaurum da Manipur Police ki DGP LM Khokte na phongdor ki bada Manipur se sangai am sung loktak na Prithvi ki atai lebak singna masak khangli hauzik sangai am sung loktak asi mayeng tare akoi na masibu kanan na bamyam awareness pin na bagi pandam da ngasi ki second rally asi sin mani phongdoki chief secretary on na baki chorna ngasi ki rally adu sin bagi da Manipur Police bu thagat phongdoki loina sangai gi sadong bu ngasi dagi hauna sabi na ba appeal su tauki Sugumba cycle rally sigi matung dagi di mayam puna mana koi wasak ama lausi madudi sangai si koi nungsi si sangai bu yokpi si sangai hato kom si sangai gi mit ki damak tai koi thoina khan gom si sangai na taba koi cha ba ya ba mit mayam ama lai sangai gi mit se koi cha ra gom si koi sangai si yokatna lairaboi di koi lamdam sigi chawkhat pada su mating soidana oigani tourist mayam singduna lakwa matamda अखोई लोकल की एम्प्लॉयमेंट क्या जनरेशन तौरकनी अखोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट लैराकनी है बसे हाइजनिंगी हुम्पुतरा तरेत सुबा नुपिलाल निंगसिंग थौरम दिसंबर थाग तांग तरा निथोय द थांगोय बनगी थाव ग्राउंड दा नुपिलाल नुमित ऑब्जर्वेशन कमिटी न सिंदुना पांगथोक लगनी ngasi waingom lekai da paumi singa unaba mada committee asigi convener thongam apaabina numira se lamdam asigi oina yamna maru oiba numit amane hai kriben numira sida matamadu lenga na khusem gi sak tang ma thon kiba ki mayokta lamdam asigi nupi kya yau ho bodana tana ikheng ta kiba numit ne numina se nupi lup kya na punsin duna se nupi lal numit observation committee na sinduna lakadar be December tha numira sida ningsing thorom pangthok lagani phongdoki Manipur da lairibal lupsing amkil kanglamai pore laimron kawa amobha nupi samas tami singmi me wak na punsin jaduna nupi lan observation committee ama semjaduna thau ground thangwai banda miyamgi oiba thauram ama pangthok jagadai asigumba thauram asida lamdam sigi puksel chawroba chawrobising angamba mateng pangbina ba observation committee gi maikai degi nonglukna haijari Matang aswada break amalawzage Manipur madi malam gi tongan tongan ba ipaw singa loina na akoi break tagi amna thuna hanjarake impact news bu migeng ta do na lebiu UNACO School, Common John 3. Announcement. The school management is pleased to announce the joining of Mrs. Taurangbam Ongbi Rita Nancy in the capacity of headmistress from 15th December 2016. She is the senior-most teacher in the Little Flower School, Imphal, having more than 35 years of considerable experience in handling classes from pre-nursery to secondary level. Announced by the school management. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. break matung da mayam bo man taram nokchari loina bulletin sig makhatab pausing miyam da pijari Lupa chamanga amasung lising sapi ani sanahan kitabadagi bank ki officer amasung staff sing awab mayok niring chairakta miyam na aran wafam kya sandoktuna pungning hantahan bagi thawung sathabigan hoina All India Bank Officers Confederation amasung United Forum of Bank Unions Manipuna phongdokre Imphal gi bapu prada leba SBI gi regional office ta ngasin namidang pau gi mifam amada AIBOC gi regional secretary CH Lila Bant Singh na wafam as phongdor ki bane bank asig officer ben staff sing na India government ki ana thaurang ase mapung fana ahing nungthil naidan honari taseng na di lenga ki thaurang asiga bank sing da leiba senpham amle atai resource sing matik sa da budi miyam danatana aikoi chupuna wami na bani hana ma makha tana phongdoki asig tanja sida bank sing da thabak tawjari officer me staff sing bu yumpham yaw da maral ke asiduna social media da phongdor liba ase laibak thibani hana lila bantana panki
bank sing na thengner ba awa phibam sing asigi matangda chief secretary da cherol ma thakre serega sid pun lupa crore sani marifu mathoi SBI Imphal branch ta ngasi numidang remittance oina thunglakre SBI gi ATM booth sam marifu taragi manungda housing fawbuda SBI gi ATM booth tara tareta anobul palising ani chapi hapa haukre makata na ATM booth manga housing configuration tauri fongdoki अखोने फंगिबा रेमिटेंस इंडियन से कोनब सुंगंगमदि कोनब ngamdrmnina मियामना सु अखोना सर्विस पनाम फजना अखोने पिजेगे हरेगसु अखोई वी आर वेरी इल इक्विप बैंक सिंग न थेंगनरी बिसिंग से अखोई गवर्नमेंट की साइट तगी अवेयरनेस इंफॉर्मेशन हाइगद्रा मियामदा खंगनबा मा मथौक ताबरा अखोइना हाइबदि थाजद्रे लाना पाउ संदोकपिगनो अखोइना थेंगनजरी बिसि मियामगिनी सेवा तौरिसि मियामगिनी अखोइना मियामना मनिंग थुंगद्रिबाउदा बैंक त थबक सुजरिबा अखोइना को मियाम की सेवा तौगनी मणिपुर की मियाम दा इनी दुकान फंबिरि बिसिंगदा हाइजेनिंग से स्वीप मशीन्स पोस्ट मशीन हाइरबा अखो केनो से थंबिरो अदगी लाइव कस्टमर सिंग से विदाउट केस याउदना वी हैसल फ्री डेबिट कार्ड नत्रगा क्रेडिट कार्ड ना पोर्ट लाइबगी नत्रगा केनो तौबगी मदुगी हाइनबिदु लेट अस स्टार्ट इट मियाम द मिमान नद्रब मियोय सिंग बैंक त सेल सिंदोक पमसुंग थमजिन न होनबदा का हेन अवाब मायक नरे मणिपुर द लेरब मियाम ग मिमान नद्रब मियोय सिंग थेंगनर ब अवाब से कोकन न बा मरि लेने ब अथॉरिटी ने स्पेशल अरेंजमेंट सिनबियो हाना ऑल ट्राइबल डिसेबल्स यूनियन मणिपुर न चेरोल अमद अपील तरुकली अमरम द ऑयल पंप सिंग हॉस्पिटल फार्मेसी सिंग अमदि इलेक्ट्रिसिटी की बिल सिंग थीबदा हानगि लुपा चमंगा अमदि लिसिंग गी नोट सिंग लौबियो हाना भारतीय जनता युवा मोर्चा मणिपुर प्रदेश ना अपील तरुकली नत्रबदी लौखटपम थोक थबक सिंह लौखटकने हेनसु सेरोल अमद फोंदोरकली कोलकाता की ऑल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट नर्स ओबी कुमारी थोकचोम विक्टोरिया बो अनाब मगी मपाना खंगौदना योचैना मकोक्ता कंथबदगी अरुब फिबमदा लाइकटनरिबी नर्स असिगी मतेंग ओइननब बीजेपी मणिपुर प्रदेश पाछोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्टेट काउंसिलर CH बिजोइना सेल गी तेंबांग पीखरे सेल गी तेंबांग अदु कुमारी थोकचोम विक्टोरिया की सगोबन खमनाम लेरक लैबा माकी इमुंग मनगी मियोइसिंगदा खुशिनकी तेंबांग पीबदुदा JAC अगेंस्ट लाइफ अटेम्प ऑफ कुमारी थोकचोम विक्टोरिया की मिहुत सिंह सुसरु याकी निंगसिंबे आबदे हौकी अक्टोबर की तांग कुंदा अनाबमगी मपान अनाबमगी मपाना खंगौदना विक्टोरिया की मकोक तो योसैने कंथबदगी सोक्तुना हौजिक फावबा कोलकाता की पार्क स्ट्रीट लैबा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस ता लायंग चाथदुना लैरिबने मा की लायंगदा हौजिक फावबदा लाख तरुक की सेंफम संख्रे थौदोगदुगी मायोक्ता सेमखिबा JAC की माइकैदगी अनाबा लायंग वासिदा मतेंग पांगबिनरब मदि स्टेट गवर्नमेंट असु कोलकाता गवर्नमेंट लायंग असिदा मतेंग पांगहनरब तक्सिनबियो हाना फोंदोकपा लैख्रबने सरकार के मियंग चंगबिदे सरकार ना अंगम मतेंग तौबियु आई इचा की थवाई कनबियु मा हौजी अनकॉन्शियस लई मणिपुर सरकार ना कलकत्ता सरकार सिदा अंगम मतेंग तौबियु हाइना ममाइना फोंदोकचरी ममाइ की अवाब से मयाम पुनम अंत उबियु अरैब संपत्ति पुथोक्तन आई होनजरेची हौजी हिंगोन योंगदौदा गाइसलक्लबने आई नर्स अमबु पेशेंट अमना मसुमाइना मागी लाइफ अमा मांगनबा हाइना तौबसिदी मको मुलु थुगाइबिदना मेजर एक्सीडेंट मसिदैसिदा मणिपुर गवर्नमेंट कोलकाता गवर्नमेंट दा मसी कंप्लेन तौबम थोई मसी मणिपुर गवर्नमेंट तुमिना लेबम थोकते मरमदी नॉर्थ ईस्ट की अंगांसिंग आदा थबई अंगांग तौदना लेबा नुपी मसा नुपा मसा मयामदा मसिंग थोलोए हाइबा लेते मसी मणिपुर गवर्नमेंट यामना सेक्शन थौरांग लौखटपियु योगना फिजिकल मेंटल अमसुंग स्पिरिचुअल हेल्थ कानाब पीबसिंग हाइब हिरमसद नोमुगी ओब खननैनब अमा RK सनातोम्बी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिंदुना आसाजिना कॉम्प्लेक्स तलेब कॉलेज असि कॉम्प्लेक्स ता पांगथोखरेना चिरोल अमद खंगलकली थौरमददा आरामबम अर्जुन असिस्टेंट प्रोफेसर कानन देवी मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिसोर्स पर्सन ओइबगा लोइनना योग की वीडियो क्लिपिंग क्यास उठख्याना चिरोल असिन मखातान पलकली मणिपुर संगाई फेस्टिवल नक्सिलकग इरोइनना थोनिंग बथौदोक थोक्तन बहाइदुन ngasisu इंफालिस कमांडो न थी बहुमगी थबक सथखरे अयुक अंगनमदगी होना पोरमपाट पुलिस स्टेशन की SDPO रोनी अमसुंग OC कमांडो इंस्पेक्टर लुंथांग वाइफाई की मियेंग मखादा CDO इंफालिस अमसुंग वुमेन पुलिस की टीम मना फेस्टिवल पांगथोकदरब हप्ता कांगजिबुंग अकोइबदा सथखिबने मफम अदुगी अकोइबदा कोइसिनदुन सथखिबा थीबुहुम अदुदा मसागी सक्ताक से यौरमदब नुपा फागतुना मखाताना वेरिफिकेशन तौनन बगिदबा पोरमपाट पुलिस स्टेशन द पुखी पुलिस स्टेशन दा वेरिफिकेशन तौरब मतुंगदा मियोय अदु थादोखरे हरी
Joint Action Committee on Rehabilitation and Resettlement of Sadong Village na sinduna Mapitel Dam sabadagi ising na tumjin kraba Sadong khulgi matang na sem documentary book amang si fong kray thormadu saruk yakiba ex minister RV Minting na Mapitel project asina lamdam asig miyam na kanam kyamarum pigadab oirabasu project asina maram oirga ising tumjin kraba khunja singi awabada government mateng pangpham thok tabra hangki Ising tumjin kibatna laifam laitraba masung senthok lambi laitraba khunja singi matik saba compensation athu matamda government pithok kadabne hana maagna apil tauki ngasi Manipur Press Club ta pangthok ki thorama da hanagi chief minister Visangkai sing masung JAC Sadong Village ki miyo kyar su sarugya ki Pau shalok sen tori mo kapu de shu adoga politics na ima chinaw shu om namata Ushi chame na bagi, chamin chami na bagi, lemin na bagi, adoga, pang na bagi, tiangpi na bagi, bakhan khanaga, ekoi problem ko mi solve done. High Court Bar Association of Manipur ki chahi amasum na pangthork pa Silver Jubilee celebration ngasilution kray thormasig marilena Bar Association asigi laikhetrab members sing ayak pa mitamda miyam na hai laikatuna ikai khumna utki association asina sinduna chingmerong dalaiba Manipur High Court ki auditorium da pangthok ki thorma da Manipur Legislative Assembly ki speaker TS Lokeshwar High Court Manipur ki Chief Justice Rakesh Ranjan Prasad Fungyar Assembly Constituency ke MLA Victor Kaising Sagolban Assembly Constituency ke MLA R ki Imosu Sarugyaki All India Kendriya Vidyalaya Sangathan Sinduna New Delhi the Pangtokpa Social Sciences Exhibition cum National Integration Camp English Singani Taratarukta KV Langsing Imphal the Class 11 the Tamlibiya School Hirun Balakaidagi Laikhetrapa Naurem Manautona Hizam Ritag Machanupa Part Naurem na National English Deveta An Bumana Fanglakre November Mapan Taramathoi for India region Kunmanga contestant listing Machani Nasaruk Yadra Pangtoki competition to the partner Silcher region bu represent the Nasaruk Yarubani. Imphal Commando na Pangai Bazar ki Lalolup KCP Maoist ki active Kadar Ani Fare Maoist ki kadar ani adude Moirang Purel Mamang Lekaidagi Hizam Ningthem Singh Sai Kuntra Apokumani Komba Amasung Sinam Maya Lekaidagi Huyam Bila Maiteni Makoi ani ase Imphalis ki commando team amana ngarang nungtil pung ani khara helakpa adwaida Pangai the sek tawda favani hari farab miyo ani ase dagi mobile phone ama loinana SIM card amasu fangle hari Farming Tema Medibilla Lubasiki Cell Style Chairman Kanglai Palgi Makada Tabak Taubane Lonana Infali Akobi Leba Miam Pharmacy Sing Amade Pradhan Lonana member Sing Amade Tikadar Sing the Gay Sale Kaiba the Senaba Mu in Hari Mayang Infal contracta BJP boycott of Laitia and Asifomo Pause Karada Hablakiba Aran Manihana contract upon Manupi Lufna Kangalakli Lonan Housik show Mayang Infal contract BJP boycott Tauriana contract upon Luf Mayang Infal get secretary Sapam Sinta Manina Fondorkli Ngasi Manipur Press Club the Pomin Singa Unaba Mada Sinta Manina Fondo Kibada Mayang Infal contract Mamang Lekai de Leba Sapam Nongyai Jau Hariba Misakasina contract Mamang Lekai de Leba Miami Mo Sin Yabanate Mark na BJP boycott of Laite Haibado Yumpam Yaudab Aran Wafam Ni Fondo Ki PMGSY ki Makada Wangjing the Herok Part 1 of the 3 Fabugi Lambi same but ayat upon PB Gan Haina Lambi as same bagi subcontractor Oidiba Moirangthem Razmanin Apil Torokli Ngasi Manipur Press Club the Pomising Unaba the Razmanin Pondo Kibada Hiro Kendra Housik Oidiba Emelena Kendra said the packet Patabak Thorum sing quality maintain Tawdaba sing as Yeng Luraga Kendra said the quality labor Tabakar Tauge Kanduna PMGSY ki Makada Lambi same bagi Tabakas packet Pani Fondoki Adubu MLA Okendrona Lambi asi sembagi order yaur fitara pak wasigi mahuta fitara nipan paan gadabne hairak pagalona na haribo wafam asi ngamdrabadi makata na lambi asi sem gani mahak na lambi asi sem gani hana PMGSY gi makada suri balambi sembagi thabak asi thingjin ki fongdoki loinan MLA Okendrona fitara ni thoikak pak na pakalo na koila thaduna PMGSY gi thabak mari Laina de state ki fanna sabani haiduna nampuda thabak sujin base marilena department singna miyeng sangbi uhana fongdorakli
State Cabinet mifamna schedule employment makal taramanga da thabak surba sinmi singi no mogyobe khusuma lupa sani Manipura hundo de hengalakpada workers union Manipur chirol amada thagat fongdorokli hauzik chanabagi pauda North Imphal Sporting Association nisa thangwaiban taramathoi suba Manipur State League Liktagi mapan thokre ngasi Kumalampak main stadium sana ke double elimination round da loser bracket ki oib match amada ano wima ki mangal khabam langkhai ki sanaroi and pritam na match ki nifu madi Maniputara ga ama suba minute sing da panjal ani lonana o romtan na match ki 90+3 suba minute ta panjal ama ga chanduna North Imphal Sporting Association nisa thamai bon panjal ahum sino da mighty pi bangam ki KH Ingosa Singh Memorial Trust ki Center Makada All Manipur Football Association Sindhuni Chathar Global State League asigi hayeng Kumalampak main stadium na sanaga da double elimination round amada loser bracket ta laiba traw kwa kaithel amadi FC Jalen Sadar Hills anina lamba taunargani Thangjam Bir Chandra Maipakpi Memorial 21st Winners Cup ta Move Lai Athletics Club Sadar Hills final changmang amkhrei Vavina Healthcare and Hospitality Private Limited ki sendang makada All Manipur Football Association sindana home and away basis ta chatrakliba kunma thoisuba Winners Cup asigi ngasi home team Muvan Lai Athletics Club Sadar Hills na yumbu oiduna Kumalampak Artificial Turf Ground sanaki match amada away team oiriba Highway Stars Union Thawal Bupanjal ani amada maithiba piki tarani thoisuba Manipur State League ta saruk yaraga da home team Muvan Lai Athletics Club Sadar Hills ke sanaroi Michael S. Chongtu na match ki nifu mathoya madi humputra mapan subu minute singda panjil ani chanki match asida mighty arwa away team Highway Stars Union Thawal ge matangar panjil aduna MB ki maitene chanki sathriba tournament se hayeng Churachandpur gi Kholmun ground sanagani haina tournament Tauramba adu AFC Churachandpur amadi DM Rao Segmai ani match adu khudong sa da kharana maram oiraga yaithokre Taret Suba under 16 men state level hockey tournament da Maira Basikung na winner oikre Manipur hockey na sinduna Kumalampak Astro Turf Hockey Stadium da sanakiba nupagi final match adu da Maira Basikung amadi hockey union larik ngum laikai ani na sanakiba match adu gi nifutaruk subu minute Maira Basikung sanaroi ingare mana panjal ama chan kharba matung hockey union larik ngum laikai sanaroi M Bravery na su match ki yankai mari subu minute panjal ama chanduna match ase draw oiki tournament asigi sana pathak ki matung ina 8 seconds penalty stroke na team animak na winner oibagi live lepna bataki 8 seconds penalty stroke sana bada Maira Basikung sanaroi inga remba masung TH Thonglen ani na panjal amamam san ki bakaloina na hockey union larik mom laikai sanaroi en Niras na panjal amakak chanduna final asida Maira Basikung da hockey union larik mom laikai bu panjal ahum ani da mighty ba pi bangam ki sathariba tournament asigi under 16 women gi final da Sai Guwahati ke sanaroi Maxima Jaljo amadi Elena Ziga ani na panjal ani lorena Munmidas amasung Ranju Karmakar ani na panjal abamam ga chanduna Seo Chingjamai bo yamna lakcha na panjal taruk sinoda mighty ba piram laga tournament asigi winner oi bangam ki Manipur hockey na sindona chathar gleba tournament asida nupa gi team taret amadi nupi gi team mangana saruk yaki Matang sa bulletin na se tension jadrang gimawen na headlines mo na thamjari Pau singa se achombu gi mag lanteng na ribe lani ngak tani pau control da po medicine sajin tawroi jaban hena governor Nazma Hatila na fongdo prey Center na Barton Toruk tabadagi ngarang Delhi da economic blockade tinatang ng UNC ga wari sana bal saruk yam ngam kidaban hena Chief Minister ibo bina fongdo rotli UNC na blockade tawgram yam wahan bagi mahuta santi wari sana bal jumga ni hana hana gi Chief Minister Wisang Kasing fongdo krei Thau sana tham nang ba amadi no mo sang ga ya ba atai polam sung tu bagari sani yang kai rom ngasi atheng ma Imphal york lagani amasung Assembly Secretary Committee Officer lobo da MLA Minister Singh Bari Mata ngak ta loram lehna thangmai ban Assembly Constituency MLA KH Joy Kisan Maral Sirak